Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 3. Makita ti apo ti mapaspasamak iti amin a lugar, sipsiputan na tayo, dakas man wano na inbag ti aramidan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, anyang iti damag kaniyo ni, tawan naman ti post na iti Facebook. Ay, jakman amo, no anyan tinapasamak kang kuana. Kalpasan nga isulaan kada tayo nga agbabarkada, ti saan anak pa sa iti board exam. Ayan! Apa nga katawa ka kasta? Wan taiso, review idi. Ay na, gimatang pahay itinangkangin a review materials. Hanggang saan mat anak kapasa? Saan abale, tadamat gwapo a boyfriend na. Ay, gargarya mo na ati boyfriend na. Nagloko kan? Ay, amukon, ibaon mo ni nanang mo. Mapana kumustaan ni Eunice iyabalay na. Tapno amuan na, no kumustan tigayem tayo. Tasaan na nakapasa iti board exam. Apay nga ibaon mo pailaang ni nanang ko, di si kanti mapan. Ha? Ay, di nakot pampansinan. Mapanak pala di balay na. Nung ay nakasaganan ti panabas na. Oh. Gaya man niya. Sa bagay, ni nanang ko tinalaing nga agsagrap iti chismis. Agore ka tayo bak. Mother! Apay! Nakasukat ka mo't mother. Sa dino ti papanam. Ay na, kas kailan mga anak iti kasar, auntie. Mapanak laeng kadagiti ayan ti kukumarik a makichismis. Agsukatak mat iti napintas tapno sanda nga ibaga a kakaasya. Flang Kat dumagas kayon ton balay da Eunice. Tapambaran nyo ako mustaan. Kalpasan asaan anak ka pa sa iti board exam. Talaga mapanak ijay balay da. Tadamapan ko buludan kininanang na. Ay, kitain nyo man, auntie. No agsangsangit kit din, di gayemi. Mangan ka anak ko. Agkulkulong ka mutlaangan dito'y silid mo. Jak kaya ti rumuar, takantsawan lakdagi ti gagayam, kay kakarobat tayo nana. Saan laang mo't asik ati saan anak ka pa sa? Ado kayo. Di ag-examin kanto manan intun sumaron o atawan. Mababainak nana. Saan mo arumbang apagbainan no saan ka nakapasa? Sige, mangan ka. Kumaray! Adda ka! Ay, asino di mga ayab kanyak? Di ko marayo at chismosa, nanang. Sige, mangan ka nga raw. Tainak man damagan no anya man ang tibuludan na. Wano ibagana. Apay, kumaray. Apay, dinakpastrakan di tabalayaw. Ay, umunag ka ako, maray. Ala, umay ka. Ay, thank you. Ahap, agtugawa ko na. Katuan Awan samot ni Eunice dito'y balayaw. Ay na, agpaspasa na ang maray. Taapay. Kasla di mo pa'y mo't nadamag. Tian niya, maray. Awan pa'y mat nadamdamag kaw. Agpaspasa na ang, tasaan anak ka pa sa iti board exam. Saan anak ka pa sa ni Eunice? Kunak man no ang momon. Ay, jak pa'y amu maray. No di mo imbaga, jak ka mau. Nag-review mo't. No apay, asaan anak ka pa sa? Di balasang ko nakapasa. Di barkada ni Eunice. Ay, ni Meredith. Wun, nakapasada kini Joey. Sino a Joy? Di ngay bakla barkada da. Ni Jonard. Joy, ti kayat na ngayawag mo kwa na ita. Ta nakapasan iti board exam. Naimbag man, ta nakapasada gayam. Apay nga tangamin aya, ta saan anak kapasan ni Eunice? Saan na pa'y siguro aswerte mo't amaray? Sa bagay, kunada nga road as sinwertyan da ita. Wun, maray. Ay, kaasimot nga road an Eunice. Ay, san abale? Tamabalin ang tumutla ti ag-examin manan, intun sumaron o apa nag-i-examin. Unmat kit di amaray, ang agtrab-trabahon to amin ang abarkada na. Isulaangan ti saan pa'y.
Ay, katuray maudin ton makapagtrabaho, Maray. Sige nga ron, Maray. Inakaw, nalpasak mo tan anak chismis. Wala, Maray. Nasaya at mo, tanakadagas ka dito'y balay. Wan, Maray. Sige, umayak tumanon. Anya ngay, nanang. Anya ngay, tinasagap mo damag, iji balay da Yunis. Ay na, kaasi ni Eunice agayim mo. Ha? Apay, nanang? Agkulkulong la kanon ijay silid na. Saan amangan? Di na kano kaya tirumwar. Ay, kaasimot. Kaasimot ko nam ng agalak kamag. Ay, wan kaya man niya. Rumbang ko mga agladingi tak para kan kuana. Uray ni nanang na. Di na ninamnama asaan ang makapasa. Nag-review kanumag. Oray man pa'y no basa-abasa, nanang. No nakapoy mo ti panunot na. Awan lata, Kaya't mo asawan. Saan analaing ni Eunice? Below average, nanang. Anyang iday ta? Bayan yun. Di yun tumot la maawatan. Apay nga taasaan mo nga agrip-reply ni Gary kadag iti text ko kan kuana. Amangan mo't no awan load na anak ko. Uray awagak. Agring mo't ngaminton kuan. Maido pan ti cellphone na. Day, huwag nagpaisaw. Saan mo nga umay bumisbisita dito'y balay? In text ko nga umay dito yung balay. Ngam saan nag-reply. Di nakansamot kayaton, ta saan ka nakapasa iti board exam, anak ko. Unay mo't nagrabaw mo't arasunday ta na. Ay, magrabraba kaklaang anak ko. Ang kasanungay nupod no ti imbagak. Anya, matagasgasat ko no kasta nanang. Sa anak lang aro din ang nakapasa iti board exam mi. I-break na pa iti boyfriend ko. Ay, anya kalakit din, aya. Angaw ko laang dayjay kunakmatan ka. Agrubwat ka tarumwarta. Sa dino ti papanan tayo. Mapanta makipalingke. Tapno at darason arumwar ka mo't dito'y balay. Mabainak no makita na dagiti gagayam ko, nanang. Pagbainam ko mahangay. Agrubwat ka kitdain. Tada kadwak amangimot ka dagiti gatangag. Napatadan ngay di yun. Ang dalaan dito'y likita ka sumursurot ka niya. Itawan mo tayo. Sapay nagadot itao. Nagrigat ti agbirok-birok. Ay, napanabaya yun, Nes. Nakita ko ni Gary. Kahit, Agtungtong kami kano. ay, kasano akon ngay. Itulot kan dita para daan ti tricycle apagluganam nga agawid. Maudi kanton nga agawin. Wa, nanang. Adda pa masahim dita. Adda sa nga gasot. Umanay day to yun. Maala, itulod na karudon ije paradaan. Ay, imbaglakit din tanagatang taamin na nakasapulan ije balay. Ay, kat ayan nan ngay ni Garay. Or-orayan nak iti restaurant apagkitaan mi. Naka-order kan iti kanenta? Dagito'y amin dagiti in order ko. Ay, nagadumatan. Nagado. At dapay iserve da nga ice cream. Ay, sapay jak unay makapangan ita. Taapay asaan? Kimusim kan. Kumutong ka, sige ka. Awan tong dagiti upat alayer abilbil mo. Sa anak nga rod unay ang makapangan. Agladlading itak unay. Gaputa sa anak kapasa iti board exam. Huwan nga rod. Apay asaan ka nakapasa? Kat dagiti gagayem mo, nakapasada. Jak nga rod amo. Ala, mangan ka na. Oh. Apay anak kaparpartak ka amangan. Kaslada samsambutam. Talagang adda. Iswa sige, mangan kan. Gary. Apay adi mo sungsung batan dagiti text kan awag ko kan ka. Nagado nga awag ko kan ka. Ngam apay adi mo sung batan. Kwa. Mabit lang Ibusok pa dito kan kanak. Sungbatan ka inton madamdama. Apay asan pa lang nga itaasong batam ti damdamagag kan ka. Mangan kamat ngamin Tulungan nak amang ibus kadagiti in order ko.
Dahito'y katirigat na. No aduunay timakan. Ay, jak samot tan makatakdara. Itatanabsog ka. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Kwa, Eunice. Kaya't kun timakiwin naswaskan ka. Anya? Ulitin man timbagam? Ag-break tan. Gapo ka dito sa anak-anak ka pa sa iti board exam? Iso nga i-break nak? Anya nga ti maramida ka. Kat saan ka nga rodan nga iayatan? Pumanaw ka dito isang manag. Pumanaw ka. Sakbay nga ipang-orkokin ka dito nagdakkel ang malukong. Sige. Panawan ka nga rod. Nakabayad nga tan iti in-order na? Hoy, Gary! Nabayada mo dagiti in-order mo? Hoy, Gary! Umay mo bayadan dagiti in-order mo! Ada ichikakan ka, girl. Anya man ang data. Jagayam taasan na nakapasa iti board exam. Ni Eunice. Apay aya. Gapo, tasaan na anabayadan dagiti in order ni Gary iti restaurant na nangananda. Ay, pinaginawdan si ka. Anya? Ay, puunay mo tan amalas nan. Ganda ito ipay. Imbreak ni Gary. Ha? Apa yung in-break da? Kat mo nagbayagdan? Gapo tasan na board passer, ah? Ay na, kasimot ni Eunice. Ay, malas ti mapaspasamak iti biyag na. Binagi ng samot amin ng akamalasan. Ay, nakababayin ta pinaginaw da iti restaurant. Tadi dapat nakabayad. No siyak, mabain akong arumwar di tabalay mi. Agkulungak laangan. Kaasimot nga rod ni Eunice Amaray. Nadamag ko a pinaginaw da ka no iti restaurant. Kapot sa saan da nakabayad iti inorder da. Huwag nga rod maray. Kaasimot ni Eunice. Anya nga iti plano na itan. Ay kat agbirok iti trabaho na. Tapno mayurnungan na ti panag-examin nan tumanan. Sapay ko mga raw ta makapasamutan inton sumarunaw. Ay sapay ko maamaray. Ay, kaasimot. Sumra ka kas waitress iti restaurant ang naginawak nanang. Ay na, pinaginaw da ka lang arudan. Sumrag ka pa'y laang ijay a waitress. Nasingpat mo't ngamin ti akin kukwa. Idi nakita na nga agin inawak. Dinamag na. No kayat ko kano ti agbalin a waitress. Tabagay ko kano. Kat, kinayat mo mat. Naasyanda kanya. Ta inistoryak tinapasamak. Ani Gary tinagorder. Kat kalpasan akin na nadagiti in order na. Pimbanaw adagos iti in break na. Ay, kastaya. Ay, agyaman nak. Makaornongak matlaangan iti pag-board exam ko, nanang. Ay, katwan anak ko. Nulakit di tamaan usam day jay at trabaho. Waitress ka dito'y? Juan? Apay naglaat kayo akasta. Sa bagay, saan ka matkit di aboard passer? Imbagan ka ata nakapasa ka. Ngam anyang iti trabahom ita. Awan pa'y nga rod, agbirbiro kak pa'y laang. Oh, anya ti order mo. Ibaga mo, ta ilista kon. Saan ka na makikadkadwa ka dagiti karasaan agagayem mo, Eunice? Karasaan? Asino dagiti dakdakamatin yun, nanang? Ay, kat dagiti gagayem mo Iraman mo dyan nanang ni Bet, ako namlan nakasingsing pat nga umubay dito ibalay. Gayam, agururnong laang iti istoryaan na nga iwaras na kadagiti karuba. Ay, nanang, sigud mat akasta. Iso aliklikam idan, uray pa'y day di agare. E di nag-break kami kanigari. Diyak kayatin ti makisinubyan kan kwa na. Ay, uwan gayam anak ko. Ag-examen ka kadimanan. Wananang. Adamot pag-exam ko. Ngamin, ninayunan di manager mi ti pag-exam ko. Anya? Tinulungan da ka? Wananang. Nagsayatan ngay anak ko. An-anusam nga road, taam mo nga agbaligi kanto. Wananang. Da kayo adwa, tuladin nyo ni Eunice. Apay nanang? Nagan-ano ni Eunice? Kat no nakastrakan iti trabaho. Kalpasan ang nakapasa iti board exam. Ha?
Nakapasan ni Eunice? Wan, kan adan trabaho na. Ay na, kasanutan ngay. Aging gaitakit awan pa'y trabaho ta. Day talag padpadaan ken mangpalpalabas iti tattao dito'y paraangan ter aramidin tan. Wan nga rod Satan to uyawan kan pagis-istoryaan ni Eunice. Ita, inabak na tan. Adayon tinadanon na. Tulungan ti Dios tinasayaat a tao. Ngarod, agbalin tayo anasayaat, tapno paraboran na tayo ti Dios. Papagayam, ditaan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin, papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 kan 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa kan panagririri, masarakan mo ti di panagtutunos, kan amin akita ti kinadakas. Ngam umuna-unay, nasinaw kan awan mulit na ti kinasirib, nga aggapo iti ngato. Natal na alumanay kan manakigayam. Manakipagrik na, kat agbo nga itinasaya at nga aramid. Di mangidumduma, kan agin kukuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Napanan ka din itatang mo, apay nga awan manan. Dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka nung papananda. Ay, no ni Dalmas manan apada na amamartakan manugal. Ay, awan manan no kastoy laang. Anya ti awan nanang. Awan manan tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manan ti arak wano sugalan. Kaungit yung manan ni Tatang. Ay, apa agday dya inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita akaaruba. Agngiwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman pwisitin. Malas samot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo nga min dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. No isardan ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalada kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Oh, saan pa dimteng ti swerte? Ngaminton dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin na kayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkon? Bingkol nga. Ti abakag ariniw-rew Agsublin to amin anaabak. Nangisit to amin na kanawa yan. Na? Awan pa'y nakita ka nagswerte iti sugal. Mga no siyak to ti umuna abumaknang ken agswerte iti sugal. Sumardeng kan. Ay, mga nudyak maputan kat ibarsak ko kan kato'y baso ti kape nga awan gatas na. Naa. Ay sus. Naglawa ti basura na pangibarsakam. Siyak pa'y lang may. Alay, ada pa'y matgayam araramidang bakit. Sige, siyak man lang ti agluto. Ay, alaman nga rod lakay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw. Di kagdanag, bakit? Tulungan kay ti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyaman aken ka lakay. Ad-adda amain labaken ka, tanadungo ka. Rumbeng lang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngam di tabangir, mas daawak no apay akan ayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak mat. Inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangag iti panagapa da.
Apay, di ka pala nakaluto. Ado, ti inobrak. Ado, ti araramidak. Oh, Imbagkan ka taday tala baraha ti kanayon mo nga into na rin. isungarod nga adda asawak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang ti gapunan no apay nga inasawa na. Pasat namin dagitan. Nakiasawa kan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ay na. Ngam saan mat gaya, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay. Kasano ti panagluto? Awan mo araramidam. Sika na ti agluto. Ure awan mang mangan no di ka agluto. Anya? Tatang, awan ka diti makan. Agsubli akpay ko medyo pagadalan. Ne, apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga may naluto itay bigat a balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan man ang tinaluto. Dinto mo nagluto, tinalaing nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay adi ka mat nagluto. Kat ada ka mat ladito unag tibalay. Ne, apay, trabaho ti lalaki, ti agluto. Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dinto mo ngamin nagluto. Ang mga noday naramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng nga agluto. Inton sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? No agluto ala daw ako na. Mabisbisi na kun. Umay tamangan tayo iti balay. Kababayin mo't kadalulo kun lulam. Anya kumati pagbainam. Sa maysa, ada na pananda. Ha? Agmay may saak. May kan tamangan ta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama. Wan, isong umay kan. Tagkuyog tanto ang mapan iti pagadalan. Sige Ay, pasensya ka na makipanganang iji balayaw. Mabisi na kun. Umay kakit din. Tapnada kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kun lulam. Naimbagman ta nagluto da pa'y sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawidak nga umay mangan. Maladawak no di dagluto. Imbagman. Iji balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adaman damagat. Anya day ta. Sige, sa anak mo tagumura. Apay ka di akanayon nga aga padanan kantatang mo. Jak ammo. Siyak pa'y kat ti mababainin na. Kaya't ko pa yun ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka. Jak nga rod ammo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayak mo. Umay ka diti balay. No kasjay nga aga padang. Nagkapamanan. Uri may naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak. Usarin mi inton rabi Wah, napat patag ti bisyom. Ngamda kami iti anak mo. Uray kas kasano. Adamat makabig ko akwarta. Uray kas to ti bisyok. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur-uray. Ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal, No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigin. Ay! Kaya't masawan? Napat patagday ta baraham? Sabali ti patag ti bisyo. Sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam. Ngam, dinak mo't pakibyangan no anya ti aramidak. Lakay, nagapan samot dagiti agasawa a kaarubat. Asino nga agasawa ti dakdakamatab? Dadarmo ken piling Ay, kas kala agdadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal ken agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyon. Namin ano akinasaritak. Ngam di nakmat italtalag. No si kalaang ti kasjay ama nagbisyo,
Ay sos, jaklaan mo no anya ti mapasamak. Ang mga numaibos ti pasensya ni Pileng, nukas jay laang ti kababalin ni Darmaw. Nipiling mo't, awan lakit ag iwat adagos. Mabalin na dukot, kan bannog na dayjay, gapo iti aramid ti asawa na. Apaya ka na yun ka rumwar, Piling. Anya kumano ka na yun nakarumwar? Awan man lamaganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki na. Narugit at talaga ta utak mo. Na, Narumwarak man. Iremremedyo ti masakbayan ti anak ta. Saan akaskan ka aday tala bisyom tin into naram. yung ka man kiti gumatang iti arak, tapno saan ako na rumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman di ta bisyom. Numadamag kong adda lalaki. Jack lam mo, nasawan ti mapasama. Aramidam ati kayat mo nga aramidon. Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, ah? Sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patag ti bisyok. Uray lipaten na ko, untay pa may samutan dita salbag a bisyom. Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi yu ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsa mo ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan lagi ti papeles ko. Day takaditinas asikasom, iso akanayon ka arumar. Uwan, Nana. Kasta nga rod. Kasta ka day. Imbag man, tanagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatak nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga ta masurunak ngamin iti aramid na. Mapankanto pa iji ayan daapong mo no mapanak iji abroad, anak. Ano san tati agin na dayo? Tapno maisaganak tinasayat a masakbayam. Mabayag ka ka di jay nanang. 2 tawen. Kalpasan na. Agawid ak ditoy. Ngam, agsubliak to manan iji abroad. Kasta ka di. Amo ni tatang daytoy. Saan mo nga ibagbaga? Saan na bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet. Agapa kayo. Mababain ako. Iso apo manawak. Tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasayaat a masakbayam. Napano ni J. Manila ni nanang mo? Ngamawan pa'y ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador abarkada na lulo. Ay, naulaw ni tatang mo. Huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririri kan agririyaw lulo. Maday ti agririre. Kan agiginura barok. Iji balay. Kanayon nga agapadananang kantatang. Liklikan dagiti banag a paggiginuraan barok. Kasta ti isursurok iti apok ani ana. Iso ana singpet ni Ana, lolo. Manipod agkaadalan kami. Awan pa'y kinapa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro apok. Liklikan ti makiapa. Hello, nanang. Anak, ag-flight akon. Agsingsingpet ka dita, wan? Nasingpetak mo't nanang. Adak dito'y balay da lulo ador. Ada ngamin aramidan may ni Ana homework may. Ada ka din ni tatang mo? Awan pa'y nanang. Adayo siguro atin na pananda. Bayam dita, no kasta ti kayat na. Inawagan nyo ka di? Awan ganas ko ang mga wakan ko na. Bayam aja barkada na ti pamaysana. Ala, agsingsingpet kawan? Uwan nanang. Woo! Piling! Enon! Nangabakak iti sugal! Amangan no nakadanon itan iti Hong Kong tatang. Ay, di ka man mangrabak dita. Nalakaaya ti mapan iti Hong Kong. Aglugan ka iti eroplano tapno amom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight ka nun. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hong Kong.
Si Kamit. Kanawa mo yung bagbagana kanya kamapan iji abroad. Kasano nga ibagana kin kakit awan kamit tatang. Nuadda ka, kanayon kayo mo't nga agapa. Anya, iso adi na imbagbaga kasta ka di. Isumot lagay makanayon na rumar. Gapo ka no iti aramid yo. Day tati makagapo, no apay ang nag-abroad. Nay, apay agapo iti aramid ko. Kat jakmot imbaon amapan ag-abroad. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka mat ngay mawag, Darmo. Apay nga anapan ka dita abroad, adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka dagiti barkadam no apay. Ah, Napatpatigdakan ka, saan ka di? kwa, barkadak ladak ijay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan kat apagbalinan ang katulong? Ah, Sa kala sumangpot no kay kayat mo? ay, bakit? Agawid ka na, pang-asim. Ay, saan analaka ti agawid? Sige, ipamaisam dagita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello! Ay, agsarita tapay! Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga ay Darmaw, hindi ka matan rumrumwar. May kaawak law na iti kaawan ti asawak, tata. Saan ka de nga di adda dito lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Itala maamiris ko ti kinapatag na, tata. Nung amin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa tao. No daytoy, kat Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 kan 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagi kwa ida, kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunudyo. Isod gapo na amakiriri, kan makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yo, gapo tadi kay matagdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggapyo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaten yo. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Oday ka tagasgasatan anak ko. Ubing ka pa ilaeng iti nabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo, no na ituding akas ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada jay nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid-kid dawak iti apo. Wen anak ko. Uray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao. Awan serbina. No pagpilyandak, no kinabak ng wano salunat. Salunat payla ang tikid dawak. Wen. Kasla di karo ba tayo ani Maria? Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salunat. Saan ka di nga da sakit na, nanang? Wen anak. Nakatumpong da iti balitok ka no. Ije minasan da nga usog. Ngam, apag gisumot anadoktalan ti doktor nga da nadagsan asakit na. Saan nanto apakairanodan ti kinabak ng na? No bilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na. Inauluan man dagiti tinangdanan tayo, taladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspasturan iti baka, ha? yalis ko kit di ati dadum apos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nawan yan ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidam. Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nang runa ti daga, dagiti aginaabalo. Bayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagijay nga agina. Asi dagiti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami ijay, pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban dagijay nga agina. Tawan ti amuda. Nalakalaeng, abut-but ngandag ijay. Nadanon ka diti daga-dagiti agina, abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin.
Mayat ijay abanda. Ado ti ruot asidag iti waig. Mayat nga ayo yang dagiti baka. Iso nga ron akayat ko nga aladan. Kukwa tayon to dayjay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay, idi pa'y laan nalaka akigkigtutan dayjay abakat mayang. Uray, tadida am mo ti araramiden da. Awan adal da. Apay asino katanda ti alat ti baka da tatawal do, nanang? Narukop siguro dagiti pusteda anak ko. Isu aso katanda. Di pagpagnaak, kat naaladan. Impadundun da ti alat. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nangukot ti saritaan da. Nga aladan da kanu ti daga tayo, iti asidag ti waig. Anya? Ni, apay ngay apakibiyangan dapay ti daga tayo ijay asidag ti waig. Dahita tinangag ko nga imbaga ni tatawal do kadagiti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Adala sinublik. Iso nga daak payla dito'y balay. Nanang, nasa ni Jane nakita na kano da Waldo. Suksukatan da ti alad ti pangibulbulusan da iti baka. Amang ano aramiden dati inaramid da ide, nga idenden da kiti alad da. Day tangarod kano ti inaramid na ako na ni Jane nanang. Inaladan da kano pa'y ti pagpagnaan ni Jane, amapan ije pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Daagom da kita iti daga. Nangag kano pa'y ni Jane, apakialad da kano ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan amabalain? Ta kompleto pa'y tigam ka papilis da ijay adaga. Saan ka di abay bayadam pa'y tibis day jay nanang? Wan, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito tsindaan, ading ko. Anya ko ma ti pagimbagan na. Awan ti masapul ko kan ka. At kanu panggap ti pamilyam ang mga alad iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka da? Adda ka di masakupam iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Iso apakibagam adida iramraman nga aladan. Adda ka di pamanaknak ako kwam dayjay. Apay pay asapulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Kukwa may tinay di asawa. Idi dayta. Ngam ita. Saanan. Apay kumasanan. Ay, saan nyo agarawan ijay? Ha, manmandaran na ka di. Sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti ammo. Ngam, saan aday tati pangibasaram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyendaan iti awan amuna abalo. Imbag tanapan mo't ija tsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan lang nagpasyar. Ang iti pa tsindaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din. Asaan tayo kano apakibiyangan ti masakupan na ija asidag ti waig. Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko na. Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maaramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da amo ti aramidan da. Kukwa tayon ton, ti masakupan da. Wala. Medyo nalawa ken patad ijay abanda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wen asidag iti danom apaginumanda. Nasaya at nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay at ti apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay?
Gaputan ang ina ti mausar nga aggarden. Wen nga rod. Sobra matingin na ti abono kan pestisityo. Huwag nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan iti karayan. Wano iti waig. Padasin tantuman ti agbalitok iti waeg, amasakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpaiso ijay nanang? Amangan no adumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan amasapol ang mapanta iti adayo akarayan ang makibalitok. At naka din impatak deryo apos ti ijasi nagtiwain. Addahan, tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi matan dagiti barot nga alad. Di dan to makastrak ijay. Kasla makit-kita kunti tsura dagiti agina. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Ha! Amangan pay. Di da na bayadan ti buwis na. Pangalaan da nga iti pagbayad da. Mapandala ang makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mati maala da nga ya balitok. Ket puro da babae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta. Medyo ado tinaala ta abalitok ije nagbalitokan ta diso. Ay, ijay tumadan ti papananta. Tapno makaurnong ta. Unanang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ije adiso. Iso ang nakaala ta iti medyo ado. No iti lasod ti makalawas, kat kastoy kaado ti maala ta. Ay adan maurnong ta. Lakit di ananang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado, tinaala ta. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta a bendisyon daytoy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda ngem saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay. Nalamiis kan presko. Gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka a naginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo ang nagbidot anang sakop iti dayjay adaga? Pagmadyan ti awan amuna, di na ammo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ako tinabalito kanta. Barang makita ta ti kabagyan day di taatang mong abogado. Tayo mantakan ko ana. Di ka dininong ko nga abogado, nanang. Wen anak, nadamag ko anabayagayam nga adadan diti lugar tayaw. Kunayo idi anapanda iti Amerika. Wen, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingak. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Amanga no di napahiam mo ama isa ka itan abalo. Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo asinakop da tatapuldo. Anya ka di datay gigamam. Naglidem tarupam. Basaem, naggapo iti may sang abogado. Oh, atoy. Kita man. May papan iti dagat yagi na abalo. Nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lakmat iti nalay nga abogado ah. Ada kwarta. Awan kwarta dagijay nga gina. Kat no agtultuloy iti kaso. Maawanan da iti kwarta kat di dan tumatla ituloy. Wana. Anya kumangay ti gaway dagijay. Makita da ita ti sapsapulan da.
Ita ti panagkikita tayo iti sangon ni ninong kong abogado, nanang. Awan, anak ko. Mala, agrubot tatamapantan. Alaan tayo amin apam managnak. Ako kwa tayo ti daga. Wan, nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon. Kan nagbusan, adabin kanyak. Inalaak maten itiladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada na dyan inong mo amang tulong kadata. Wan nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't tagpabayad. Anya ka di di imbaga na. Adakkel ti utang na kin ni tatang. Na-aksidente da idikan ni tatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da idi tatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na. Adakkel ti utang na kin ni tatang. Kunak no awan ammo dagijay nga agina. Hangam addamat gayam. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayona. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Candy. Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal amapan ijay bangir apuraw. Ay, wan, iso asambutin ta. Ay, katwa na nga road. Imbagkit di tasaan ta amala daw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak ta ni Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaab. Ada kamat dito'y nga gililad. Di ka maagraab Tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. Addan tumanan sumangpat adanom. Ay sos, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agrap. Ingkan. Saan aday ta agililad tin into na rem? Wan ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango. Kasano no yalis danton ti danaom. Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay salbag, palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo. Ay, awan kas-kaskan ti bagbagana. Apay kumanga awan kaus-uskan na. Saan mun nga amun? Apay kumaasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbangak amang mo? Imbaga na nga road, amapantakan o agraap. Saan ko paimot nga road? Amasango, tanasapa paimot. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang. Pinagawid ko tasang kadagulit na ngamin, nga inakan o agraap. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di kamat mapan. Na, may sakamat. Ay, agparaupak to Into numayalis ti pagturungan ti danom? Ammumat nga awan ti tudunan. Diyay irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan amapanan agraab. Imbagak, ang magpatinggan sa laitiwan. Adimot agunay. Ay, dayta mo ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di namot aramidan. Ay, isun sa ti malaan ni Junior nga anak na.
Kasanaon numabayag ang maisubli ti danom. Naladaw ton nga agraap. Ay, anya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakit agawaan tad dapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraap. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay, nalaklakayan na di makainaknakam ako nak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Amom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom. Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Ay, jay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaapdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraab. Kaano nga tanga isublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabanger apurok. Ialis da pa iti sabali apurok. Dito'y ngamin ti imo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danom. Katuan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabangir apagnaan. Isong matimbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartot kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak, nadama nagdaktakas anabartak. Ngam sinalungasig mo tibilin da lolo. Di na mo. Ala, may kakit din. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayo di tapagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak ididalan ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola saan ta amag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisikleta akmat. Mabalin ko latta ko mga itarayan ida. Ngam ti bato, saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ang barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ang barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Birukak tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan maddananang ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, jak mo't amaw, apaw. Ada ka di ibagam kadakwada. Wen ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbaga aming nga awan ti magnaijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, lola. Iso nga'y di nakadanon ni di pagadalan. Adda bukol nan. Dahita ti makagapo no apay nga imbaga aming nga awan ti magnaijay. Nasulpang mat ngamin, lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nan ti sao. Naisag maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakitak kasibsibot na. Apa anya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sangkay baga di da magmag na jay tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmananday nga ubing. Ipanakal na ti bisikleta na. Sana balikan no tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikan kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisikleta ti pagtangsit na. Jakman amo iti dayjay nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata amo ti agnakam no adadakdakas a mapasamak kadakwada.
Nay, apay day tabukol itimoging mo. Binarsakdak iti shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakita mo ka di? No asino tinangbarsakan ka? Wen, mapantaman mo balsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisikleta. Numakita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakid di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaron ta ti bisikleta, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kan manong mo. Napananda ka di. Nang ko amapanda ka no balsan tinang barsak ka ni Manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na. Unay mo tandagijay nga agama. Ay, kaya't dasawan, mangdangranda iti padada tao. Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat naasawan. Imbag no awan tida ka sa mapasamak kadakwada. Sapay kumatakas ta, nanang. Tatang, adamutin kayo nakabalangan iti dalan. Ala. Wen nga paiso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. Darin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunautan. Wen. Kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impos mo ti pilit tatang. Linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, Wen. aglibastan. Awanan ti bisikleta, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunang ko. Jack amuno yan na. Awan maten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapan eskwilaan. Awan maten aramatag abunang ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakit din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Dita ko manapnapan ni Jayan. Awanan. Ewan nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apay kasta ti sorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga ti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ija shortcut nanang. Timaray kami Ta pinaapos ta ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang ken nanang nga awan ti magnaijay. Taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpeng yo. Napukawan kayo lakit nga rod. Mabuti nga kung na magnaijay nanang. Nagadumo ti tambay. No idi pa'y la kumaadim ngag kayo. Adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak to magmagnaijay. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapasyar ka magtatang. Ay napan ka ka din, ijay talon, mau. Saan pa'y tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon, mau. Di pa'y nagdawa. Ta nagladaw mo't anaraupan. Di pa'y nagdawa? Ay, kinuawan danumnan. Agreng-rengatan ti dagana. Awam mga mintudunan. Saanay na makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kadagiti nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay na, no kumata nakikidan ka mo't hindi nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot tayo. Hanggang saan, Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak nga yung kagraap.
Ah, Hmm. anya pa'y itanti kanan mingay. Awan mat maapit me.